از ایرانی خدمت آورد این اندامه تنظیمیه بهتر هم خواهد سر بسکنم که مشاکل پیش وقتی بجن بربست پیش خستنا تنظیم آمده یا مثلا چه آسان گیتین پیشا بره خستنه ام دست خواهد نستر دام فکرم چاره سری ویژه ببینم دام که ام حال بدن پیش بخن خستنا آخر وزينة قسمة مناطق خارجية يعني يا حوالي حزبش وينها حوالي حزبش چونكي أم خدا من خدا من مناطق طبعا يعني چند قسمت يجي بك هر كل بارو يجي بك خارج حمية رازي بك بس قدر الامكان تشتاش ما أم بكار الخدمة خارج خارجية يعني وقت هذا اليوم لا أنا ما أشوف جاي تشوف الجماعة شو ما بيجي بيجي مهاجم ما شاء الله أم درجة فرنا بنام يعني كم أم نبوي تنظيمين بحث يعني أم حبيبي عائلة كس شكل هذه امر کستنه بر همه ماندی بینا و همیانه یعنی همین بینا ماندی بینا حتی اینو باید بیراستی